Sini no e makamapere ko ene ite angai ko whakewele ki taruni pe tupu la ki te Isau katoe hau e kakala fuesia pato ikai malama te apusia ambisiterita kakaba una loto e kie ana ana e wea e mo oni pae heriaki e kakala e ufio hono sani Sini no e makamapere ko ene ite angai ko whakewele ki taruni pe tupu la ki te Isau katoe hau e kakala fuesia pato ikai malama te apusia ambisiterita kakaba una loto e kie ana ana e wea e mo oni pae heriaki e kakala Ko kori ke hu whanga mohenga hei talawhatapu tape mo aki o atu pe meheni. Kai ata mua e whainga maari e koni ke whahoko taiha mo polokalama koia. Ko e talanoa ako mo politikare, aia ko heni pe mo PALOFESA INOKE HU'AKAU. Ke whahoko te tau polokalama koia ki he ahoni. Aia ko tau polokalama ia talanoa ako pe mo politikare. O ku taitari rei whoki mo tolu ku mo lava maikilotoni. Pepe whakatiki mo tolu te mo toku mamata e tau polokalama iha mo whainga maarie o ku taitari rei ki mo tolu mo taitari whiawhia ki he tau polokalama ke hewe keni. Nenga peo ki i wholoa mai i kai ke whahoka tau ngai polokalama ko ngai uhinga ke he kehe. Ka i he whainga maarie ko ahoni ko e whainga maarie whiawhia eni lava ke hoko atu e polokalama ko ni ke tau whanongo mi ai pe mi he PALOFESA lava ki heni ke ma whahoka te polokalama. Whiawhia whakitaitari rei ko e PALOFESA ki he polokalama ahoni. Whiawhia pito ko e lava ki tato e whiloke ahoni ke hoko te ta polokalama. Whiawhia ke PALOFESA pak whiawhia ke tunga kui ai. E kolo ko sene ki ahoni. Silvesta ko kore peke upanga e whakatapu ko whatala whaki pe mi he polokalama. Ka moni ho lau ku tau maulolo mai ngahi whatongia keke. Ko au nau ki lere ki Nuusila pa whoki mai ke lere koe ki Amerika pa ke whoki hake tau wheto kaki mau pe koe tau ngā ka ko mea whawhiawhia Silvesta ne a o mai ke ahoni o ku tau tukunga maari e pe o mea kotoa he ku mau uha au pito he ahoni i seneni ka ko e whakakatoa Silvesta o ku kaunga maari e pe whamiri ko ange ko e ngai community ne o pe o ku ai mau ngahi putu o ku whai ko e ua he weekend ko fine e ke taha mahalo ki he tau hiwanga full top ngahi matu o toa pe ka ko
mausio pe ko no whakalawalawa atu ngai family ai ngai whatongia ko iaka ko no whakatoa o whafo o pito Australiani ko mea pe ko ilonga ko ki hiki ko maukoloa ka kumari Silvesta o ko hiki o saipe pe aku tuku pe mea lahi kai holo pe saisi Silvesta ko ato mai fa mai nu tolo no molo pe ia ko mai nu tolo sai ta mai ki funky snack ko ato mai pepa nu tolo sai Hawawia o to ko fa hu ko ke foi polu ke pa fua pe fo ke wai ko kurinki ai ke tatau nu tolo meremo nu tolo he vai ko toki whakatoanga ai rewa ko toki ala whakatete ke ki kof nu tolo o ki manifia ngeia ka mari pa ko me ape fa business ko ka tau sio e mari ko ai whakatonu ko ngai ka tasi ai na ke anga o tunga ko ma mane tai ni ko mari au pito si sta mo la ya pito ku tunga fugia gua o ge dai ni miku ale mahu inga ki olunga profesa kai holo ai fanki size ko loa o holo fanki size ki lalo iki au pito la ko tu mahalo ko ya anga pe ai la ka tu henga ya honi ke fo to henga honi pa ko tu ko me ta be profesa ko tonga ai aku ke la unga pe to la ke nga ko hiki e koloa ka ku ke te ilo fo ke pe ko ha me e fai ki ai he ko tamai ko hiki ai pensini mga me pe ko ai foi famatala na mari i ai ko famatala i he me ko tanu hala ko famatala tanu hala pe ko famatala na mari i ai ko tala mai oku ikai ke default no oku sai pe no ia mo me ke ta pe o ki tu fakatai mi ngai ka ta tolu ko na fai ke foi no nga he kuna ke fai ale me por anga ke hiki me fitu ni ma o teo ni manoa ki he lori e mai ko lori maka ko ko uringa ko mai ko nga he ku hiki pensini e foi ko ngai ko mari ia pito ai ko nga ai ku hange ia ka o professor o ku hiki pesete teo mani mai pensini tona e ku nga ku ta fo be me fitu ni ma ko he lori tamai o na utatani to ware ana to ke hiki teo ni manoa na doria he ku hiki pensini ko tu na pe ka me ke he professor ko taimi ko mautolu ko ne hiki pe lolo si sta ko hiki kolkalo hiki kolkalo pe ko ha ko hiki a to tong kolkalo he ko hiki lolo Ibe ni kapa upa ke te kawaka kita o vai ake o pau vivo ke te lue atu i whaka Ika e te lue pe alo ka te ala i hopeo to hake io ka ku kau pe ia he hike lolo hike lolo ko foi be ai ma ko taimi nia ku ki ngari ke o ha o nia o ha o whakapoto hiki kana e au foi tau lori baka to lai wange au pe mai ka ta mai a piti tol no no ma na to contract o au ti ai ngai ka ta makala ngai ka ta nga wala la ya mahalo ku fe unga pese ni tia mo tano ek te mau ha o vai ai he ko foi area ko ma ko ke area ko ni ko taimi ko totongia he pure anga ha o foi nga ue ula ki to o sirini e panke o avekia koi me to atu le vai to e pe ko o vale au pe ko ke la batano pe fe funga ko ya ka ku ha mai na nga u le pe foi funga ko ya ka ko wo he ka u tamata no hala o ku ke la ki me au ma ke la vitu no ai ka ke la vitu no ai pe aku mahino pe ia na warea ke te au fitu lima ka wala tu e pure anga ko ni ma na nga fo na to pe aku na whakahoko na to fai minister mo ne pot nga we
Nau sio ana tolu fa me nga au pe apure anga ke ne fai nga we o hange ko taimiki mua ka tuku hono contract out pe ko me ko tu para para me taimini sai o to e no a ka me a te mo na contract o to ke osi I he watolu Wafe watolu Aya ka paure wa ku loto pure anga ia ke nau liriu e nau fonga ngā ue. Ko mea fua poto pe ke nau tāpuni ose nau tolu e fo I paanga ko no contract ke kau mea koni. Ka to one wasirine e panke. E a whakamalo e ngā ue. Ka kua ke uiloa po ka hahono. Uhinga koe maa ia pa whaingo fua e Silverstar. O ka pau au loto o nau ki fektaria ki he mea koe ni. O kua lote pure anga ia fo o ia mo le fonga ngā ua. Ka kule lei pe ia. Ka ki I whakasi isi I fo tau longo a. Mon la. E whai mo tong osi e no, ia to o paanga e panke. Ata. Pe tau hanga prepaid ti pe koe tau kari. Koe mea koe ki he e nau ai koe ke hike lori maka. Mahalo koe pe nau mooni nau tolu he ko nau ilo he tau kei koe ne nau lere mai. O koe ke loko mau hasiri ni ai. O mei koe no pe ia ai pure anga mo no pe nau tolu he nau mea ngā ue. Pa mooni pe ko mau nau mea ngā ue. Ka koe ai koe ki tupu. Na mana nau whakau na tau ki lau miliona e nau tupu. Ka koe ne tuu koe taimini koe ke nau sio na toki ai. Pe koe me e whai ai area koe ko no molo pe me e koe Silverstar I he ngā u e mamani o kai koe me apea pure anga. Ta paurewa ko tuku ange hu e pure anga e ke nau whai pe nau tolu ai tanua. O mai pe nau tolu ia ke whakarere I nau mea ngā u e mo me pa nau pe nau tolu nau kau ngā u e whai pe nau tolu e mo nau kau ensini a ngā u. Ai si e tau longo a Silverstar. He fo I liriu ko ia. Ka koe pu ke I whatanoa pea ke kontreki ko no ai me koe pei au te pure ngai kontreki to e panga panke. Koe lahi e no ia koe mea ngā ue. To e panga panke pea. Ma nau hanga nau tolo o close e fo I kontreki e wawetaha. O ka pau liriu e nau fonga ngā ue. Hena tala mai fo ko panga pe fitu noa ko na fetuku ai ko lere pe alori me na fu maka huai me maka ai tola e fitu noa ai ko da so ko tai dimi ka pa hiki tari ke hiki o te ni manoa ko nga hiki pensini e tama ngai ka ta ko na to ko he kontreki na ma os tala to ko mahu inga pe ia ke tola wangia wanima tola te ni manoa ki helori ka ko mo tama mo te mo lava pe fai fitu noa ka mon fe ka tama ko no tama hiki pensini e tu ta ni Okay, unfair ia he competition ki ngahi kautaha ko na to I he piti tola te au ni maufulo fai ki o lunga pela paurewa e to alu he ko fonga na ngā wak maha ko sai mo hau ko ne o mai e ni ulo rio lalai pe ko fo I uta e tolu no molo ke lo re taha ai a ko fo I lere ia ko ia algo mo uta lahi ko half ka more ke lere alori e me au ku ki whaalahi ia ke whakasisi e wherere aki ko fo ngai a sai a koe na ne hanga o siofi aki ai mea ko ia ka kui kai fo ke tau ilo he koe ke ha mai e ngai kautaha ko ni e tolu ko ha e nau fotu ke pure anga whakakatoa na ko e nau fotu ke mea ko ia ko mea e umari e ko are ai na wale ai ka ko e todon ke tamai panke va mo are a mo fa mo lo toka ma usini ka ma sini mo tari atu ma usini ma tolo ma tari atu ata pa I kai pea tau alu ke ngā ua koe pure fo
ka ko pau ke na close ai contract mo tua o ka pau e pe pure anga o kulahe ngahi fektoa o unfair ke ka piti koe ke then auto fonga ta ko na auto reopen e for price ko ya pe ata piti Kito. me ngai ka ta ko o fair ia o hiki ai totongi ka koe na upiti fo ke taimi na kai ke uia ke ai lolo ia ki ai ko hiki ko ne ai lolo ia ki kake o ki sas ke he ia Mona. He ko hiki la Ai ka pau e kai ke lava tabe o se na contract ki le ke wafe watolu pa ke contract ki ko pau ke na fai pau ke tu ke fangi clause ko ai na ko pe fangi clause e contract ki ku la pe ke na to negotiate e mahu inga Kako tau se ke ka pau ko are pau pe he age na fa hoko pe ko ke na lava na to fa hoko tu ma be na to fitu noa ta mai bre anga ke no ma be price ko ia he ko price be na fa ke agreement ni pe ka ke na lava ta na no o malava ke hanga e he bre anga pe ko banke o poke na assets e na ngai koloa ko nga kapa e hanga bre anga to tong o se foi no ko ia malava ko hato tono e preanga ke na puke nga hikoloa na assets ko na tolenga ka uta ko ni pe ka ke utu ke ai Silvesta ko mea ko o sio ke sio ka pureanga pe maange ka na auto na close of a contract close if it no koi he ko mea ko ke ma o paanga ko panke o ku ka ke to fihi close of paper nga contract ki pe ave ai paanga totong ina no na to ai paanga ko ai panke ya os pe paure ba pe pure nga i le tu ko ni foka poto pe te au fani ma ke na ki ai te na to fa kau le bana to foi close off na to contract ki ka to tenta contract for ke piti mai ki ai ka kai ko na piti pe i he te au fani makimua pa ka pa ure ku whakau ka pure anga ai ke fea ki he ka kai ko ni e lo pe pure anga whatau e nau me anga awe o whafokia ke pure anga ke nau ngawe o hoko atu e ngawe he ko me ai na nau whakamore lahi ki ai ko o mai nau me anga awe ke whae ka tanu Kalau pe anga ia tang ke fea ka motor te mo fata ma to me anga we ka ku ta mai fuki ku lahi ma me anga we lahi ma mai nge me anga professor ko ni tu foko ni na mahina foki ko fonga nga we ko ni ko hanga he pre anga malu i hano hanga he business tau ta ko tu nga he fonua ku lava u fa hoko pe me ai ko ya ha ko tonga aku pe ngai fa matala kon mitonga na fa hoko pe na karanto he pre anga ko aklis po hi vai no panga he full million na business tauta ko konga ia no hanga he pre anga po anga business ko ni ke langa fakala ko e fonua aku na fai no ko ni he pre anga po hi tento an ko he ka tan hala ko ni ko so hoko no ko ni he pre anga lo tonga ni panga 5 million na ia ko ka ta fa hi koloi waf Aya o ko anga maheni eni o ngai pure anga ke na fai hono current toa a no fata taha ko ni pe ko depend pe ia tu une pare ni o ku ia pe ai o keisi a ku lava ko ke pe au ta lava ka ko mea ko fakau ka i ko ka ha ko fonua nga we he ka pau ko fo i ka we ko ni sivi ia to sai ka kai ke hane capital o no molo pe no fa pa mu ya tu pure nga capital ki ai ko ha fa ngare ke ta fa fo ke no he tai mi lere a business ko ya ka ko pa ke loko ase muri fo ke mahalo blahiang e pa nga ko ka private he pa ko pure nga ka ko tonga ko fanki economica iki o ko pure nga pe ko halanga pa nga lahi Pega pau le vaela por anga ko anga fo ke tokoni ki he ko whakakau e mau e ngā au e kakai o ka pau te nā o pe no fo siri ni tonga ko ngahi uhinga pehe
o ku fai ai mea pehe. Ka koe whahinga mea e Silvesta pau ke alea i ki whapoto au pito. Koi. Ke matu aki tokanga ai. Koi. Me whare paanga hono whakalere o i businessi ko ia. He kai ke whai e koe no ko ia me pure anga pia ke whai te riha ke o businessi. Koi. He kai ke lava e ko paurewa ke koe hangere vai pure anga ai e koe mea koe watchdog. Pia mo ni ngahi potu ngā au e waa koe ke kautaha ke nau siofi whakalere ke oua whai mea koe ni ko wale peku bankrupt ai businessi. Pia pure fupaanga ai ne alatu ai ka bankrupt businessi. Koi. Koe whonga ai ke tau futokanga au pitoki ai Silvesta. Ka koe kai ke ka koupopo te au e ngahi mea koe ni ko hoko whai. Ka to ai pe ke mala alange mo whakamahino ai mea koe ia. Ke hono hala koe ke whakafoki mai paanga koe pure anga o pau. Me ongo koe whakatautaha, koe whakakautaha, o ko uma o pe e au. Koe lahi e ngahi tokoni he taimini heni mau whonuani koe nunua koe COVID. Hange koe na koe wafu. Koi. Mau e area pau ia ke whakatau e Steve Atoa mo mea ka ku. Ka koe ke aluanga ngahi wakalahi e ku ke whakatapui. I he tau e whiha. Pe koe rewe nunua ia ke businessi e mea koe ia pa kai ke whakangau ke pure ngā hono totongi e mea koe ia. O ku kei sio holo pe pure anga ia i hendi i hono kapi ngahi business lahi. Na ufuesia o nunua o e COVID o mahak whakauha. Ka koe kai ke whahanga o ki tonga ko whakaufu ofu a pito pe ia kai tokanga pe ai pure anga ke ngahi matapa ko ku hu whaka business holo ai kakai. Ke na o wale pe kuia hata hai ku ne hai e pola ka hui ki tua. Ka tari mata ai potunga ai paanga ai hai matapa. Ta koe ku osi hui ki tua ka koe whakatokanga atu pe ke tau wako me ai he ku lahi au pito ai ngahi paanga ai au alu o kai ke mahino mai ia pe koe hari poti whikau aku mo ia. Mo ngahi ngā ue nai ave ke paanga lau miliona tau sio tato ke whanki ngā ue mahalo koe whanki whare ia koe tola taha. I kai ke ka kume arewa ke ai pure anga e potu ngā ue ko une toka ngā i whakapaanga mo e whakakautaha ke mawinga mapeke ilo e kautaha ku no me pure anga. Pea sio ke ne mo ulele i he taimi ki he taimi. Ke whakalere koe ngahi mea pehe ke tau futoka o tuka isi. Ka koe ke kōpia o hoko pia i murini o sene lau piriona e toko ni i he pure anga ngahi nisi. I he grand pe ia o koe koha no ia. Pe tau sio tau tolu hange koe whakaivia sio ke mau Qantas kautaha whakapuna koe. O kua ue toko ni ke ai o lau piriona. I he moto koe ni. Ka koe mea pe koe toko ni atu pea Silvesta o koe koha mea ia fo ka koe whatautau te whito ka pau koe ekonomika iki o kui kai ke lahe paanga ai private sector. Koe pure anga pe ko halanga paanga lahi ia pe whairea wa whakatetua kia i whainga toko ni. Ki he ngahi pisi. Koe ka ia e Silvesta ke mau e paanga e pure anga ko mea kehe ia. Tōk whai e sio. Ka koe mea kongu tātou ke e panke mo e ha ngahi kupu whikau aki kono sio ia a mea ko ia. Ke nau ilo nau tō e bankrupt e kautaha mahina taha ki mua panau toki. Koe ni koe ngahi kautaha ko pau kere sisita he mea pure anga. Awe hori pot whakapanga whakatau. Ke waa ko ia he taimi tau ke tau. Koe kai peke o atu a hori pot whakapanga au ia ko ke mau e koe la. Pe aku nau hau nau tolu e he wawe taha kia koe whatokanga mai ka koe. Ko hori pot whakapanga tau fe o
o whema koe mai. Pa kuma wanga ke bato talango fua silvesta. Kai. Ngahi mea palofesa ke tonga ke ngahi panke mea mata ai be ke a pe he taimi ko tope. O pe te whaha ki whakatule ture. He ngahi mea tatau te whito ngahi pupanga la lai pe ni. Palofesa. Mata feitu kotoa. Mata feitu kotoa. Taki awhi mai mua ke whiri. Ko loi pe ku ke lawe pe ke mea pe ai tunga koni kui ai. Mahinani ka tau teu whiri e ni toi pe mahinani. Ko o si pe mahinani ko tui mahalo ko si mauni lau ka fisi vinaka ka u kantiteti ko teu pe ke whiri ka kai a tolu no ve ma. Ka koku fe mau ke wakai e tu ke te koe. Ka pau ta kama ko tonga tap whana ko hulu e te screen ko ka kantiteti na i tonga tap wha. Toko nima. Ai a gai a maten tapo e roelu. Vem takau, Israel pulu. Tōtai ilupano et ka koka. Ko mate ni fika uloa ki me fika tolu na o si whare area, na o si anga pehe ngahi mea koia. Ko e ua, wha mo nima, na waipe ni iha ko etika ana e whaakau pehe whiri whare area. Vem takau maha ko ni fufua whiri whare area en. O kei fo ki he whiri whare area me umea koia. Ka koe ke fo wai ilo mo tau kei, ka toa ki nau tole kau kantiteti, ko tu waipe nau tau kei mo. Mea whewhe ho wakai ki he kau kantiteti ko ni, mo fia mau to don ke fai he kakai ke fili koni o mana ke fai Ke te au Silvesta pe kore more pe ki kau whanoho. Ka koe sio whakatuitui, whafo-itui pe ni a ako ki he. Koe tuku koe a tonga he taimi ni. O koe ki tau to whe mau a tau hatahana i os whare are ki roto. Goi. Goi. O tau to whe mau tau lui. Tak tau lahi e nau i whare are a pang tau os ilo le re tau to nau pena whai. Koe toenga koe e tau sio ko nau historia re koti. Mo nau whalala anga. Koe ne pehe koe whalala anga ke tatau ko ore a mo ngā ue. E tō ai pe mahalo toko ua ia, kai tō ai pe toko taha. Ko tama koe ko William Takau ko whaamoa koe na ai ahi e mawhanga. Ai tangata ko ia, tau kei pe ngā whapure a ngā pea o ko. Ko toto fo ou ia koe u tau sio koe ke ame ki loto. O kou tō e au e kakai koe e ke he talanoa he pea au mai e ku wai fo tāno ke he ia, tō mo ia ia. Pea mo e whakakau koe alu whakapāti. O i kai ke fumahu inga koe tau ngā ue tātou koe ke whakatontonu e mea mo o koe ke fumahu inga pāti ai pāti ki loto. O tau whema tātou hakakai o ke i o atu ata mai tau ata ina ke whakarere ia ke ngā ue. He tau sio koe tau e le whiha talu e hua whenga pulu. O te ke lava e kau whafonga e koe ni o whakarere ia mea. O pau ke ala te tamai ki whaou ia loto lahi. Pea koe ku whama o popo a kuia ke he anga e whiri. O kui kai ke upe he au koe ka kohoku koe mea pea o kou tui au ki ai. Pea mo mea ko o to'o aki koe kau kantiteiti. O kai ke toi tari a kantiteiti motu o ke hau whamatala mai Silvesta. Foi whamatala e gloloa. Koe mea pea koe alu hono troikne koti whare area. O whakapalahi pe au ka ispulu o mātene. Ngā kato ki whakasio ngā ue taha. Ke whakatoto la āki ai. Ka tuwanga tau wharearea he whemau ko uhinga e tau whemau new blood. He kui kai ke whemau e ke toi ofo tu ha mea maari e. Ko whemau e hata mai ke na o atu o whakarerei e mea koni o tau ai. Ko e ku whakamau a kuia. Ko e mea e ua ko rea kot wharearea, hatahana e o si wharearea, e ngahi tau mai koe ni.
Pea moa taha, o whetongitongi e ne rea o whakatatau ke taimi. Kei. I he anga e mea ko ia. Pea, o ko mea ko whotu wai ko e au ko a ke pou ki a William Takau, ke Kei. fo ko ha tu kunga ko e au ke o ka alu whare area. Ko foi mea mui ke tau sio kia. Ka tau whe maa tato wa taha. Ka kai ata mai fo o mo mea ke na wato sio. Ko na tolo pete nau ilo ai palapale mau tau tolo. Ko palapale mau tau tolo to ai Silvestar. O kuhange pe ko tohi APC a kaureka. Kei. Kai ata hai e puri ki ai. Ka koi whehui. Ko hae mea o kake whai ai mo wharere. Ko mea ko mamae he ku ke tui whakalotu ke whakamore i hata. O kai ke lawai o sio ki he hūlalo waea ke pure anga pa ke whekau ke nau hūki tu a tohi talanga awe. I he process fo o he totonu. Ka ke hanga pe ko whakatukutuku ai o whakalalo ai. Ai fo i mea ko ia. Ko hare waha o sio ke o ata pure anga hoko. Ke tau whakapone pe pa te tau ai ki whee. Ai ele a ke mālohi ka pau ke hako. Pure anga fo ou. Whaka fo ou. Hao ai ha mea fo ou. O ha mea ngari poto mai ki mamani. Koe anga e whakau koe ki tonga tapu wha Mone pito Palofesa koe tuku koe ni ngai campaigni ko pakai fope o ku kau e campaign a William Takau he campaign o ku popoa e he kau support te tau pe me campaign ai ko tu ko toko ua e ko si o kuna toko lahe kau support ka naua ko William Takau pe mo Martin Tapuerolo e ne asi mai tu ke e kakai o tu ke nau fu campaign fe na to mau na to kamata mai weekend mana o ke wiki whaos konyo, pe wiki tolu kono o katopani, te tau sio ai, pe whewhe anga no support ki nao tolu he kakai. Ko whika bene to e Palofesa, mahina whakaukau ke o mai, pe mahina mo uhinga ko ke new plat, o whia maha kakai fo o. To ene whika ke lava o au ke whika ko ia, ko tu kai ko hamea whaingata hei, ko whika ko a māteni he taha uafta whitu ko taha whaa no hiwa. Na ni mao ke to tahafa ngau no hiva ko e wafe wa taha mao fuke ta taf tahafe wa ngau tol fitu ka tahafe te au taha no ma den au na fake ke ki foi te au tupu ai ko fika ia neongo ko ngane taha na usio gai Palofesa ko ko tau ko o si he fili ko ia ko tau ia na lahia mo veu ai ka support ko patoa na ke mao be ma den ni foi tahafe te au taha no ko fika lahi eni na fake ke pe te au tupu ko campaign ko ni ko si o kamata ke na unu mai o kamata ke na unu mai o wa ofi pe ke ia pe ni i hia i loto na ke fai pe na dolo na fito to ke ak ka goe to ko lahi ko na unu mai tu fata yo wa kai ko ke umata ifika e to fai ngata ange fenga a Briami Takau pe ku ke dui e fai ngofua pe ia i henere kai ko tuia ku Silvestar. Ko mea ua te alu ko ke William Takau. Koi. Ko kau pou ko ta tafu mo yake. Tena alki ai. Moha ka kai. O kui kai ke nau tari ai whakailo. Koi. E gue ka kai pehe. Me kai ke nau tari whakailo. He kua mata haa mai tai mini e ngahi uhinga koe kau whakailo. O ku hange pe ia hao o whinga i ke tō whakafofo ngā kai whakailo. O ku wholahi mai e pōhiwa tui o ne toa e tiki te taha na e whakahao whia he whakamautangi. Mo mea koe na e hoko. O si ilo lele i pe o si tō loto he taimi koe ni koe ai mea. O whiri o tapu ke te whaha campaigni e ka ke alu o mai hatanke. O
O ku kei o atu pe ka o kore tanke ia ke o mai e foi tanke. Ka koe mea ko whakalolo ma. Koe kakai e dina na whakamooni koe ke foi mau mau. Pea e kai ke tāri ko he whakamau ngatangi. Ka koe whahinga ka kai pehe te nau wei ua pehe i he kau whiri, ka koe hahan toko lahi, koe ke wilo e au. Ka ku asi mai pe o ku iai e ka kai o ku nau. Patoa me tai patoa, na nau tai fie maari e ke he toi o ko whaka ilo kau whafofonga. Ka koe mea pe koe e whai ai e whi auhi whika. Ka pau e mau e whika koe a tatafu moe ake ke mape e ki au viam takau. Pea whakalahi aki ai kau tai fie maari e koe ke whaio. I he anga o tuu koe he taimi ni. Pea nai toki osi pe fo i tānoa, koe ni koe tau tānoa ke tānu halamu. Na e ka wa mā tēni, he fo i pou koe ke fo i whamatala tae mo oni koe au pā mai koe taimi ni. Pea koe mea re vai ke sio ke a kakai, ke ngai mea pe tau alu ke whiri. Ka koe mea koe ke to'o me iai ai kau kempeini ai patoa, ko no fotu ma fo i mea ke tak hala e a kakai. Koe ai e pou ai kakai koe ke nau ilo ki ai. O kai ke mooni. Koe whaunga koe ana ngā ure re ake au ki toi akirisi. Kau kai ke toi whare i au ai kulupu ni ke nau toi ngā ue ake whaunga tatau. E whatu tāmaki au pito ka nau tolu i he tūkun koe ni. Silverstar. Ka koe anga ia e ku whakafuafua toa ke whetua tua i koe au kantiteiti koe ni. Ka pau te pe mai ke uwhiri au iam takau pe ko māteni te uwhiri au iam takau. Ave uwhiri aki ai ka pau ko i tonga ke uwhiri. Aki pe uhinga koe o atu. O koe ke tua whe mau au ia hataha motua ke huki wharearea. I e kau whafonga wharearea. Maria pito. Professor, daki unu mai moa ki tonga tapu ono. Mahino tonga tapu wha, ba moe uhinga, moe makatuunga ko ia ko ke talanoa ke Filipe ko ke whahoko. Tonga tapu ono ko tahifisi vehe kite, sione talanoa fifita, whane fitu wafe, se peti waka mei lalo, Tulsi Elaine Tei. Aia ko e... Kau whafonga ko ni ko e kau tangata e toko wha, pe moe fifine e toko taha ko e hoa ia o whafonga malo ko ia tonga tapu ono, poastei. Ka koe, keke hataha ki nau tolu e Palofesa e oshuki wharearea. Ka tau ki nau tolu ko nau campaignin ki nau huki wharearea. Ko ulu aki e Silverstar, o kai ke uma whanau ke whainga mea koe ne o tau alu ki ai. Ka tō e whakafofo ngā pia o mai hono mari. O koe ai uhinga lele ia ke o mai e mari o whakafofo ngā. O ka pau na e politikare tau atai na pia ki mua. Whataha mo hono mari. Ka koe mea koe ho nofu pe au koe hoa pa ke pou ke o mari. O koe ke fu maa whanau ke whainga mea koe o tau alu ki a tonga hai taipini. Ke tōpe koe tangata pe o mai ho hoa ke hao whaosi o monga aue. Koe ulu aki a ia e kai ke upou wau ke whainga mea koe ape tuku. Koe katoa e kau tangata koe na, ko Sion Talanoa pe ko ilo hono rekod ngā wepea ko ki maheni mo ia. I he tuu koe ni ai kau mea. Koe ka aku mahu inga ia o he tuu mai tangata koe ni o pore ke alu ki loto e Silverstar. Koe whahinga kakai e dia mo nau pui tu au tau whema au ki wharearea. I toto fo'ou. Koe kakai koe ia o koe ke lahi haku ilo aku kia nau tō. I he me kakou whaahofa ia pe au e loto lahi a Sion Talanoa ke hao whamore no taimi ke hao alu ki wharearea. Ka koe ku pou ko ka Sion Talanoa e tatau pe ia mo haku pou ki a
ki tonga tapfa ki ai I uhinga tatau Sion Talanoa ko kakai pe nia te tau sio tatol ke te nau o ngā uele lei au pito ki hawhainga mea unau sio ke whakalele I whare area. Ka tau tau te whito ke tau tawha aki whaka ekonomika mo ngai polokalama e pure anga mo e hafua. Ka oku koutu iau ko whakaamu pea e o mai e tonga tapu ono a Sion Talanoa. Professor Malo ko le peke kātaki ko kua ki whihala ke whakahoko atu. Aia ko toko ua e ngo whewhine. Ko e whakahoko mai ka upa mataku ta umia e te au. Ko e whika tolu ko whane whitu afe. Ko e whewhine ia. Pea mo e whika nima ko tūsi I leintei. Ko whane whitu afe ko e whakafonga ia me patoa. Ko ia na kantitei toko ua pe mo poastei ko I he whiri ko e wafe wataha I November hai. Ana na toko ua pe na foi candidate pe ma o postei a te fili pe mo fane ke ka ta ke tu fane ku ta mi e te ho so ifo ke lisi ka ko toko ua fe fine toko tol tangata I ne tu ko to ta puono Ai ko foi apa pe au ke o fe fine ka ko e me ko ke hu mai ko e ha mari ha ta ke fetongi ko ka me e ko fu ma fana ki ai e tau mai whaka politikare. Pea koe hu mai koe ni a whane fitu afe, ko whane fitu afe whoki te ane whaka ilo a poastei koia. Ai oku iai ai whika I ai, koe kakai koe na whiri a poastei. O kou amanaki peke nau si o lelei. Ka pau e haaki e whika ko iai ai e Sion Talanoa. E whai konfua pe whiri a wahenga koe ni. Ka koe mea pea Sion Talanoa ke ngā o ke ai mo nau Talanoa le reipa mo e o whiwhine koe ni ka e ki ai asi au kui ai whaktoa pe koe kulupu le vai koe kulupu nau tawhia maari ke whaka ilo he toko whiha ai kakai ai whiri e toko lau I awhi wahe koe ia. O ki ai e ki tawhia maari pe he ia. Pea neongo ku hau e mea te tau sio o ku malawa ke haake whiri a poastei ia ki hono mari ki hono hoa. Ka kou Talanoa aku ha whiri ko o toi whakapoto ange ki e wahenga. Koe tuku koe wahenga ko ia ku mahalo ki taimu ai I he pui tua o ngā ue mo e ako a Sion Talanoa. Pea ka pau o ku liha ko whiri a ki tonga te whiri a Sion Talanoa. Mahino pito professor konga ko ia ai ko tonga tapu ono ia tonga tapu fitu leva o ku ia toko tolu ai Fredliki Fautsia Paulo Piven Piukala Cristina Saulala ko hoa ia o e minista malolo tonga tapu fitu Sengsta Saulala ko e toko ua tangata pe mo e fefine o ku nau candidate ko te ke ata he nau tole huki whare area Ko foi kau fo ko ni ko ku hange pe ko si o ko ki mua ki tonga tapu no. O ko ke popo wa ki ha mawahe a tangata pe ha o no mario o popo. Ka pau na te ki ai ke nau tu e ngā ue fo politikare ia nau tolupe. I he ngā hikonga ko ki mua. Ko anga koe tu he taipini koe whaingata a koe o piveni tonga tapitu. Ki mari uriu e whakamata. Koe oho wale pe ku nofo he mea. Koe oho wale pe ku tafoki o whahetu I mo e hafua. O ki koe mea o koe ke tau mea e tatolu ki ai ka koutu ia tene ua si ai whiri I kakai he taimi ko ia. Ko tu uko a wheret whakaotisia na e whika ua he mea mosi. Ka na e whiri whoko no ka ainga ana ko e maloni ongi. Ko taimini e ko whereti pe o tu umai.
Aia koe whakawhika, mahalo o ku e toka o lunga a tamanga. Ihe tausio atu pe. Ka pau e hao e whika e maloni ongi o toi tānaki mai ka wheret. Koe fo i whika lahi ia e mau koe e whereti. Pea e whainga rewa pi venia koe hai iwi e patoa mo me ake nau. Ka kuiai e ngā hi mea whakakempeidia ku wha asimai koe paloparema ihe mea koe ni. Wawi au pito no whakatontotu maha ngahi talanoa ai au tae whalala anga mo mea pēga. Pea e whihia ai kalase kou nau whai ai talanoa. Ka kousia atoa koe tuku whakawhika ai au ko ki tuku maha. O ki tolo momoko e kusio aku ia ke kempeini a whereti. Kai ke fuko haa ka koe anga pehe ka pau e ngā au e patoa ai au sai e nau ngā au e hono whinga ai koe ke promote e nau kantiteiti. He malawa pea ke hoko e Silvesta. Ka koe talatu pe aku ai whika koe o mau e whereti. Koe kakai koe e whiri ai pia kua na whakaukawa ai maloni ke holomui kai hao e whiri ka whereti. E ta tau to pea mo whiri a hapai ka pau na e holomui a vai kona ka teke i mai a e fu mawahi au pito ai whiri e koe ia. Ka ko mahalo ka pau koe uhinga ia a e holomui a e maloni ongi ke tāna ki hono whika ka whereti. O ka uia he fo i ngā au e lerei whakakempeini ki he whika koe o e whiri. Ka koe mea pe ia o ko paurewa ke apo e piweria de kempeini ke ne hanga o laki kanseri mai o fo i halanga whika koe e mau e whereti. Ka ko sio au ki ai ko whereti whao tui au tūrere au pito me ai. Tu kehe ka pe alere atu ko ni e kempeini ko whai e piwe ni e tipeni me ne hao. Ai kempeini ko ia. Ka ko pehe pe au ko tuku koe tai mini whika e toka o lunga whereti. E toka o lunga whereti he whiri. Professor, koe tuku koe na tonga tapu whitu maari au pito foke e wakaiki ai. Aia koe tau koe na ula ki whiri ai a wona whaatiana na whiri na ua mo e taha pe miha te iho ko si pola. Aia na me hau pe na ua ia me hui whaamiri na whiri toko ua koe a koe fofua tau ia na e hua i koe koe seng stars a ulala o whare area. O kuai pe foke foi e kau kantiteitia mo nau foi whika pau a nau tolu ia he. Aia kuai pe foi majority a seng star hene no foko he no feitu uko kui ai pe mo to foa. Taimi koe na holomuia si pola whiri hono ua ki mui me koe a whereti. Lava rewa whereti toko taha pia ai toko lahi rewa ai whi wahenga koe kui a whereti. O hao ai koe a whereti koe. Ni whiwhiri ko o sina ki talanoa ki ai. Hao toko tole kau tama miha tei. Hao a whereti, hao a piveni, hao mo tongu. Ai koe whi toko tolu ko ia. Mahino rewa ke nau lava e nau tole whi whika ko seng star i le tuu ko ia. Koe whi tuu koe ni toko ua pia piveni mo whereti. Ai koe ita wani pe koe whi mea koe agi hange koe koe makai. Kei koe maari e te sio ke whemari wake u whika. Ka kono mo o ni foki. Te tau wa upe ko ofia tu te tau mahino pe professor. Iyo koe mea ko tātou ko e whi au he o ngota mai ko ia. Koe ngota mai a te na whi au. Ko iwi koe o tofo a ke influence mea koe ni koe i whakasea koe mea ia hau koe mo. Ka nau maua me whakaopo maopo opo koe na whaelo pesenturi. Koe wahe ni ana maua ki a pesent me tau noa whanoa. Ai whika koe pesenti koe na maua ke whiri a wahe koe ni. Neo na maua e sengsta. Kau tau ilo pia tau tolo e maa lohinga o sengsta koe mea ko tuai ko foi fica pau e ko sia ko to kai ko lo ko foi fica pau ia sengsta pe aku kaula hi sia ko ia he vai ko ni pe mei pe o ka pau le va o
e mape e kakai e mai Koia. ki he Mario ake ai pou ka sengsta e mari e le pa nau tu te nau tolu i he nga o ka ko tatu ko holo mui e tamai ko ai e ka pau whakau wha miri ko lo ko mea ke nau teke e nau toa whereti o si ai rewa fo i fika ia o no fo a whereti he koia na fika ua he whiriku o si kia sengsta a paurewa o ko fo i ngā ue ko ni ko hae loto kakai ki ai e ka paurewa o wae ua whiri a sengsta o ka kakai o ka nau to loto na to ke hau no mari o ko ia kakai pe a kupe e wahe e o tamako pe tena o ka mea la hia ke na ma o lunga na ua i he mariko o sengsta ka ko yanga pe whakafofu atu ke nau tu me whakawhika ka mari e tau alu atu ke mea koe ni koe hae wilo ai mea koe ai Koia. E ko tui mahalo koe kakatoi e ngahi wāhenga. Ko tui koe taimi koe ni ko os mahino au pito. Mālohi a pito e campaign koe a whahoko he patoa he ngahi aho ni. Tatau te whito pe tangata wha, tangata buono, tangata whito. Ai ko ngai porque tau talanoa ke ko fa i politikale ia asi mai tua malo he nau campaign ma nau tu frata ha te malo he pe mo kau tau atai na e PALOFESA ko kai hifo na o a ke ngai api na fa na ngai prokalama i he ngai holo ko te ma ko felisi ko ni ko tahai ai felisi e ma ngai ola le lei apito me ai e te siat ke kau candidate mo ngai ngau na fai os ko whaka i lo i ho whakaukau pe a whai koe ne whiri koe ni o kui ai ha kehe ai he time campaign i ho wakai i PALOFESA kai ke utu iau ki ai Sivasta o kai ke utu iau o ia ha kehe he campaign i campaign o kai ke utu iau to ko mea pe o ko utu iau kai e to ki whakapapau iange ho mono au toi ki whakapapau, ko kau tama ko te nau whakapapau, o koe ko patoa nau mono ki ai. Pea koe kau patoa nau whakapapau, o koe ko hatau ata ai nau ke mono ki ai. Kau ko kai ke utu au ia la wato o Sivasa, ai whaunga ko ia, he koe whaunga ia o huluni he tau noko, he ko kei taka pe ai ke poto he hau. He ulahi pe hono haka i ona. Te walo atu pe au ia ki uta ke koe, e whae ko o Talanoa e ko ue pe ata ki mea ke tokoni ke palau pea. E whae ka mea pe he kuna walu toa tu toa, pe ko hai kune ilo. Ko mea pe uta wako me ai, ka pau mono ata ki mea, o toi alo tala. O te kai alu ko whaka ilo e ta mahe ko ie fuahi ahe osiko ni a mea koe. Ko ho alu pe au koe teu ke lamaki, pe koe haho ofa i ho kantitei ka koe alu, ke kantitei ko whaia mea e don whamau i whakalere ia he whamau anga. O toka ngai ngahi keisi pe. He ko alat pe au ia o pe. Ko hoa mea na ui ai he wā na whaia fo i ngā ue koe ni. He aho mea, mahina mea, ko hai alu o tari ha whoaki pe alu ia hiki ka kato e ngai mea ko ia. O ka pau e ai, o ku pau pe ui ai ai whahinga mea kui koe motiv, o ke whai ai ai whakamau po opo pau ko ia. Ko ai ke ngā ue aki ha mea. Au totolu rewa ke sio ki ai he halaia pe koe alu ato tem koe tama whafofo ngā ke tari ke o mai hao tari hao kore mo hafua. Ka o tau wako lahi neo, tau wako lahi koe me he hopo nai whai i Sivasta. Ka wikai ke utu iau ia o ko lawa tuku ai whai ka mea koe.
Ihe tu ko ni PALOFESA ku kata ke ko kifa mo ke kifa mama mange ihe ta fa ki ko ni a hange fo na ke fra matala ki ai ko haina ne fa fa ilo he ba he ko e fa ilo ta ma ko e mai no le ke kaule e ai ben i he ke kaule le ki ai pe ko e ko tu mahalo ko na tu fa tanga ta ko os fa no ngau he campaign na fa hoko ko na ta he kaule he campaign ko yana ne pe he ko fa ilo ko ni ko ngau e hala eni na kai taton ke fai whaka ilo ia ko ini, mai hafua pa ku. I he ta whaak whake taha ku, o ku tukua ki he ta whaake taha, ko whaka ilo ko tau ia ke mau e mo oni, ke ta ofi e bribery, mo whai hala, mo corruption, mo hafua. Ko ne tu rewa ko ia ko whe mea alo e kakai ke nau mahino ke ai, o kusai e whaka ilo ko na e whai pe o ku kofi. Whaka ilo ia, ko e lao ia. Ko ia. Ka kuia e mea koe hanga ko instigate fo I whai hala. O ku asi mai he ngahi hopo koe. Ko alua wiri taki ke whakahoko fo I whai hala. I he whahinga uhinga pe a au. Ko e ne tō ana ko ia o ku ki whehu ia he kakai toko lahi. He koe mea koe te tau, he tolo koe te tau kakai. Ko toko whia una whai whakailo. Ko toko whia na e whiri he wāhe ngāhe tamakoini. Koe mea koe te tau sio ki ai. Ka pau ala pēha toko taha toko ua toko tolu. O whai whakailo. O tae aunga whiri a toko taha whetupu. Ko pau lepa ke toi sio whakarere ai kakai ke mea koe. Pēa ni o pehe ko whonga pēni. Ke whakahoko ai. Pe ko to iai ha tau fonga ko tahao ko no ke kau fofonga ko ni ke nau fotua la ke whakalere ia ke bribe mo ai spela ke mahino ke kakai ko ha no uhinga ko ngai mea ko na mo ua hange ko mahalo ko ngai mea na whakahoko ko uhinga na mo I he taimi o stapo I a campaign. Campaign. Iyo. Ko mahalo ko ngahi mea lahia na e whai ai e moua. Ka ko pau ke tau alu o tō sio whakai o hange koe na ko mai e ko hiwa tui one toa. Ka pau e o mai pehe ka o mea e keisi mo e natula o keisi na e whate fito e whakamau me ai. E maala ala o pito e tau alu koe ni ke whiri koe ni. He koe uhinga e ke whakaihi Ko pe mai puko na ke mo ua e whai hala. O kai whiunga ia. Ko pau ke hau ko whamatala I mai. Ai fo I natula ko e mo ua. Ko hae mea na ke mo. Ko mea e koe ako mea e kakai. I he mea koe ia. Ko ai ko tuku whalolongo I fo. O koe ke tau. O koe ke tui ki ai. E ko pau ke o mai ke maala ala ke kakai ka koe mea ko ta talanoa ki ai. O ku ia e toko lahi ia. Na anau pehe o ku kai ke whakapotopoto. Ai fo I mea koe na whakahoko. Pea te nau o si anau toi whiri koe ni. Ko taha ia ha whahinga whiktoa o ku tae mala vai ke whakapapau ia a whiri koe ni. Whiri, okay. PALOFESA ko ngā ku nau amanaki te tā o ke he ke tā o ke ta talanoa ke konstituto ne ko tu ke taha eni o wai ngahi me he konstituto ne ke ma o ke whahano whama ala ko tu mate ta toki a o ke he ta prokalama hoko ko atu mai ki whehu I koe ni ke whaos ke ta prokalama ko ki whehu ko ni o pehe ki whehu tange ka PALOFESA huakau whe ne sio ke whaunga whae whiri ai komisiona na te hiki holo kau whiri a te whiri tu o ua hiri ko iana na was whiri he wahenga kehe Malo. Se westa ko mea fokia na e tukua ki o ku hoko ngai whiri ki mua. Pena e ai pe kakai na betehia na o mai kakai ke whiri I she. Ko mea re vai ai komisiona ke na whakapapau o ku whai e whiri ko ni. O ku whakapoto na o hanga koe o ai e whiri ko ni. Ka oku ilo ia I ngahi ka ku ilo pehe ngahi le ko te whaalawa re pe e pita
bukia o maluki ne potunga we I he ngahi mea koe ni. Ka koe whiri e ne maari he kupau ke si o taha koe mea whukia ka o pure whakawahema ka ofisa ko. Ke nau whakapapau I koe kakai o kasete I koe ke whiri ho nau whitu, koe kakai ho nau whitu. He kunofa pita bukia he process koe whiri o ku hao pe ngā ue ne kau ngā ue. Ka kunau ngā ue nā tō ke risi whiri o koe ke nau pure nā tō ki ai. Te ka paurewa o kui ai ha whetō aki ai he risi whiri, e ku kai ke fuuhinga pe he na whetō kua te kau whiri o ore sisita I mea. O kui kai ke tau sia tau tō, ke he koutu ia o kui ai ngā he mea lahi, e toki asi pe ia he aho whiri. Nā kui ai ha fuurisia po osi le sisita ia ha whahinga. Ke nā o whiri ka koe, ka whata poto ia he ku kasete I mea kotoa pe o mai ka tonu ke hanga rewa he pure whakawahe mo ofisa kolo. O si ofi e nau whiri pa nau launga ke he ofisa whai whiri o ka pau ka mea nau whehu I ai nau disi. Koe kakai o ni utau tō kore ka nau tolu, ke o te nau o kau he politiki ka nau whakahoko nau whatongia whakarere. Ai kakai koe ni e kau pure whakawahe ka ofisa kolo e superstar. Ka koe nau ngau e te whitō koe he ko nau tolu o nau ilo kakai ho nau wahe. Mo nau kolo. Pea ku pau ke whai e mea ka ke tau te tokanga ange ki ai he whiri koe. Ka aua tu koe o se whiri ko toa peu tau wala. Pea kou tui koe mea lahi e superstar koe hae fuoloa au tauhi ai he komisona whai whiri e pepa whiri. Ka kou tui pe ke ki lolo ange. He kutau alu ke whakailo. Pea koe whehu I koe nau wha maria I au ke eke he. Pea koe whahinga koe na nau whai whakailo. Na nau whiri he toko taha koe na ne pehe koe na ne totongi nau toru peika. Ka pau ke la vai a mau mai me office whai whiri. Pea koe hai na whiri ai. Koe mea ia loia taha ke whaka eke ai ngahi mea koe. Ko hao koe mo whaka mooni o whaka ilo tama koe. Ai na kai ke whiri koe ai. Pe te ke pehe rewa na ne totongo ke uesia ho whiri. Na kai ke uesia. Ko mea koe ia si vesta na kai ke maua uia na e hoko ko ha whektoa lahi e u hopo koe. Ni kau kai ke ilo koe haho no uhinga. Mahalo koe. He kuwai ai whoke mea e kata mai ko os whaka au ha pepa whiri. Ka ko pau ke tau tokanga pe ko ai ko hapo taimi ke tauhi ai pepa whiri. Ko tupu ko ni me tau alu ko ni ke mea ko whakailo. Ko tau alu e fo I hala ko ia. Ka ko ngai whaka mooni lahi e mau pe me pepa whiri. Te mau e mawhitu. E nai totongi ko o wesia ho whiri pe kai. Pea ka pau ko o te mea o whana ka ke ne wesia ia ho whiri. Ko ha mea ke ha o whakailo. Mo lahe pito, Profesa Kautui mahalo mahino a pito ai whakaukau koni ko ta whatalanoa ki ai. Taki iafe mai whoki he whiri ko ngā kamata mai ai. Pe Kautui mahalo ko ta prokalama koni hoko ko wakai hifo. E lawa ta whai prokalama e ua ki mua ke whai whiri. Ai ko ta prokalama a taha hiva o katopani. Pa mai prokalama aha ua novema. Pa whai le whiri a tolu. Ai aku atu ai o ku te mahino ange ka ngahi campaigni mai mea ko Philip ko na ke fai ko I ni ko ni na ke pehe ko Remi Takau ko fafonga ia candidate ia ku ke wakai ki ai o ku lele pe me tama fa ko senta no fifita pe me tama puono pe mo flet fautsia me tama fitu. Ai kone tu ko ia ka watu ke week fausa no o katopa te harili u ia ngai candidate o te lava furi po unga ko foi ni ihe ni ko ke fa papa u heta ni ka pa te ke ko ni ihe ko da e si vesta ko anga e se foto ak mo e fa ka vai ko atu.
o ku kai ke fu pehe e au e ta ririu i he uhinga campaigni Koia. e whakate fito me nau campaigni e ki me campaigni e ne whaka wa u koe ki mea koe ia ai o la ka ku i kai ke toi ririu ai e ku pehe e au e pe ko hai hu ki whare area o ka pau te nau alu ko o whakatatau ke tui o ofa pe ka pau aloata campaigni o ia mariu ai me o ku koe ke whaofa pe ia koe ke ka tau toki alu atu ke whare area whakapau i hae anga ngā au e kai ko ia he ko te tau whakamau i tō tako toa me ka koe mea pe o ku mahi no ia ku kai ke toi whi whanongo au ia ka taha nai whare area o toi hao ta anoa mai e Silvesta ko mea koe ke tau alu ko mahino ki ai ka pau na ke tau walu pa ke tau tolu o fulu pa ke whare area o ku te kai ke maau ho whakau kau ka he kai toi maau he kai toi maau me apa ko ngai whihala ki ia moone lau ko taktaha o ta uto whengai ke whaito hono la bea i he ngahi mea ko toa pena nau whakahoko o tonga nau whare area pe nau nonga ai ka tukuange ka kakai ke nau o mai he ko kai ko mea whe mao tau whare area he tai mini ko whotu maari kai mea whe mao tau whare area ta toke ai Silvesta ko tuku pea o asiu o mokoe ke mo talanoa ke tau ko listu tone koe kusio koe ki he whaka ofa e tau ko listu tone Silvesta ko tu ia na mau ia ki mua pa ko ke no pe wai pe ko tau hei kai ke tau lava tau to tataki le le ho tau fonua o ka pa te tau alat mo fai ka ko listu tone ko no tau mau han ai o ku anga i me ai o ku puri o ku loto o kai ke imagino an kapa espela mai o tuku mai he ko fa fe ki ka pa te ki lava ki ai o ku anga ka te o kai ka kai o ku tui ke pehe ko ma fai ko i tonga ko ma fai pure i tonga o tolupe ka pa te ki lava ki ai o tolupe pe ko me ai to hi e ko ni stu tone ko ma fai fra executive ko ma fai fra nga we o tolupe fra fo pe ka to mai pe ko ni stu tone ia ai foi fica fa o kune o mai ia o i longa au pito he ko wai foi konga ta pe pure tu i he fonua o frata tau ke ko ni stu tone e fonua ko ma fai fe ia o ka pau ka ke kau he tolu ko ai ko fica fa ia ka o fono e ko ni stu tone he ngai whakarea ko tui i he whakataha tokoni aina ko me ai au tu ko ulahi e ase tau ko ni stu tone pe ko ma fai pure pe na whakahu mai ia he riu ko i he wafia mo fulu ka kono fa ia ko pe tau tolu pe tau fa ko tu vai ko aku ia o fa ka kui kai ke spela i mai fa o hange ko tohi ko tau ko ni stu tone ki pa ke tohi pe ia kai o si pe vesi ko ia pa mai tu une tu i he frata to ko ni ko me ko mai no ko na tu la ko frata to ko ni tau hinga i ka pa tau ke no fo he tolu o kui kai ko hinga i frata to ko ni e nga we ake a honi ko uhinga ko e frata to ko ni he nga wa ki muasi vesta na tawai ko konga hange he kapneti ko taha ko uhinga ko e frata to ko ni ase ko ni stu to ne he frata tau ko ni stu to ne ko ni ko private counselor atui pe was fa ko ni stu to ne ke ne fili e ne kau kai ke ne frata to o ku ke he ai a hona natula o whakarea. Ka ku tau whakau e aki ai konisu tone pe tau kei nofo i whakauhinga ta. Ka hao konisu tone fo ou e mo whakauhinga ta. O tukua. Ka ku ngā ue ia he koe mea ko toa peo ai ko tutu uni o ko
o king in council. O ku hinga ia ko king I whakatātoko ni. Ka kuru mariu whakatātoko ni ia ko private councillor pe ia atui. Ka ku kei whakatātoko ni pe ia si westa. O koe ke to kei whakatātoko ni pe ia. Pe ku ala tu ia o to e whau fo o katoa fo I area ko ia. Ai mea ke whakamau anga mo ko miti ko pe nolo an ko fu ita lahi ki ai kaupatoa ki he pe nolo ka ko mea ko ke nau I loko o sino ko pe nolo I he konistu ton e fonua I he lolo tongan pe ako si ore waka pa ia mea ko to tonu ki to whakamahino la he ngai mea konistu ton e ko pau ke whakamahino ka ko ngai whakatoka ngai nau whai pe au mo fuolo e tuko tau wala noa ia ke konistu tone, ka kai ke tau mau ha sio whakaluku fua ki ai. O koe mea taha Silvesta ku ai ko mea whakamolare mo mea whakakalu chapi. E ko mana ki peu tohi e lao mahino ka ku kai kahano aunga ona. He koe mea koe nau whakaukau I e au koe empo koe konistu tone. Ke whakahoko he pa whai pure ko toa peha tūtū ni whakalao. Mo whakanga aue. Kene whakalato fie mau ai whakawei koula koe molare ea whanua. Tanke toa mai ka fo I lao Silvesta o siri ia ke whakawei koula. Ia ue lahi ulao e kai ke ngā ue aki. He te watu pea, fo I lao taha koe mea koe ke kere. O kuhai mea na ase whamatala lo pension turi, ko sai ke more kere sisita koe uhinga koe fo I lao, ka ke tau hongo fulo, no fo tau hongo fulo to ngā ia apea taha, o to tonu ke tālai koe. Ka pau te ri e mea koe ia ke he whakawei koula. Tō au pito. Ka koe tai mea ke tau sio ki ai e Silvesta pe ko tai ke whakahua mea koe a ke ri tau lai e tau ngā ue. Whakalao o whakapureanga ki e ngai mea lahi koe whanki eke o whai ngofua. Ko pe atu o ke tau he mau luta nofo a kai ngā he mea I kai. He kuke ai koe tamake ke hau ia a kahe toko taha kou whaana e api. O pe koe hai whainga lao ko ia. Whatu mo weu ke whanua. Pea e tō pe fo I laga ko ia. Kou whaamua mai e Silvesta. E toki whaalahi ang e sio ke tau konistu tone he tau lere atu koe ni. Ka te tatok talanoa ki ai. Ka koe kutui o ku fuu mo pete vete au pito pea o ku hurunia e tamahino. Koe kai ke tau malu. Ko ngahi ere me niti I longa ia mahu I ngai au ku asimai au pito ki mua ka te tatok talanoa ki ai he koe mea mahalo te tala toko ni ai me to whakako. Ai whahinga mea ko ia ke huru ke kakai ke nau mahino. Koe tau whakatonu rea I koe konistu tone utala he vesi mea utala mai he vesi koe mea ke. O pange pe ia koe whawhekiki koe ana lao lo peti koe ki he whafofonga ki muri. E tuaisi e kabinetia he mea ke. To e tuaisi e tu ia koe fo e tuaisi ke he ia ua. O si tūri ai e CEO. Koe ne tūi ana ke fo e tuaisi e taha. Kai hao fo e tuaisi. Koe hai mea tau pau kai. Koe tau ngai whafofonga ki muri. O walo e kau mea e sihi e whaturi ai koe tarite. Whafofa pe. Kau te tonu ke toi ai ke mahino ange. E ka pau nofo he tui e whafofonga al whanua ki muri. Nofo ai pe ai whakarere. Koe kovi ia. Ko ia tene whiri ai kau whafofonga tonga ki muri. He koe o whafofonga ia. Pe moe pure anga tonga. Ko ia ko takia pure anga tonga. He kai ke atu koha kei ke alo whafofonga. Pe alu ia anga vare holo e ufonua. Pe tau pe whewhe rewa e tui ia. Pea moe whanua. Koe mea o ku whiri ai mea koe ia. Ngahi mea koe ia. Ka tau ai ke maau e Silvesta.
O koe ke whaingata ai. Ka ko whee me te tau mau ki ai. Koe hahono whakarea he ko instituto de e fwoi mawhai e tui. Ke mea koe. Pe ai ki ai ke tau mau. Ka ewa tuku e ke na tok whakawhekiki na mo pare mia. He ngahi appointment whakamuri pe talanoa pa anga pe hafua pe hafua. Ta whakapatopoto ia he kōnga koe ni. Ke tau kei alu mo whaingata e mau pe. Ke asi mai me tau ko instituto. Ka koe uhinga si vesta. Te tatoi polo kalama he ko instituto ne. He pu kia te au. Whaka ofa au pita. Pea mo we. He koe na wō mai e si vesta. O koe ke nau tātānang mai tato haku fo au ke ko instituto. Ngai kupa ko instituto ne mau pe. Pure anga koe. Ha. Koe nau mea na tau whai ki ai. Koe e ti atu. Ai fo i mea. Ai fo i lao. Ai fo i ririu ko instituto ne. Ke ko instituto ne motua. Pe tau toki alo e ko instituto ne o pe. Waltaha APC. Koe e whahinga mea ko ia. O kutala mai he tohi lao. Koe lao e taha ke fo i mea taha. Koe ai. Kai ke he si besta. Te tatok talanoa ki ai kau. Kau wha maa po mai ka koe. Sio whakaluku wha ofa au pita. Kai toko ni e koe mea ko tātu ai tau whemai tatoha ka kai fo o. Ke na oa to sio i whakarere ko instituto ne. Mo whai i ngai whakarere whai ki ai. Kai toi la mai ka kai motua. Ka pauna ka ke nau whai he tau tōnoa na nau ia i pe ko tau walu po ka ki. Wha ofa ia. Ai to mai tai mino tala mai ke nau foki ke wharea rea. Ke whakahau, tatau to pena o tō luia mai whakahu koe whine mātua. Te ufoki ki wharea rea o whaka ose ngā ua hoku māri. Koe te hataha ia he whotu wātene anga o whakakato e ngā ua pe he. Koe ke la mai wharea rea, koe aeke ke hu watu ki ai. Ka pau na kai ke politikare koe ki mua o tuku tau wata aina me ho hoa o ilonga ha whahinga ta whaaki. Oua, o te tau whakalalafi ke whahinga uhinga ko ia, ke whakakai ako tau wharearea. Koe mea ko whataa ngā ia ai mea koe ni. Ka kou wana ki pe e tokanga tau purea ngā ki ai mo e kakai whiri ko tau toru, o koe ka uhinga lele ia. Ke hua hata ki wharearea. Malo bito, Palofesa bago wha malo lahi atu he lava da polokala mahe ahoni. Ka pau te aha mea kehe te ke loto ke te wha maa opo kei, pero a te whaia maari e ko niki mua ke ose da polokala mahe. E kaisi westa koe ki uhinga kehe peo ko ke tau ki a mai mua o talanoa ki he nunua o e tau kode hoko i bāmani mua moene nunua whakafonua ki a tau tōru. O ko whanonga he talanoa e kau Profesa Amerika ne afi. E ne tala mai ko nā tau ngā ua mai ke climate, change. Toi oho ngā hi whonua he tai mina toi whakalahi ang e nau fossil fuel o tau te whita ko Amerika. O koe ki te whahatala climate he ahon. He koe polokalama kehe pea e wesia ki tau tolu, e kapate tau sio ki he koe hae uhinga o ku toi hiki ai mahu inga e paanga Amerika i he ke tau paanga. Koe kumau e Silvesta ku ua ano noa. Leonga utu maari e kau Amerika i he fo i mea ko ia, kai tonga i Amerika. Ka koe whakafonua ki tonga o ku totonu ke sio e tau kau ekonomika e whaiga mea gara. Mo tala ko tau kakai e uhinga o ku hiki ai e totonu koloa. Aina? O kai ke ao ngai ke fonua e na o maa tala mai ko hiki pesete fia. I kai. O maa tala noa ke uhinga. Kai mau e tau mea. Kai ke ta ave tau tolo whaka efihia i he ke a ngahi fonua lalahi. Ana ko wasi mai ki Amerika mo mea ko mai o. Ha e Pasifiki o ave ko ke nau tala noa. Ko uhinga ape ko siaina.
ko e ngai me ke tau tokanga lah ya pito ko tau ki palapare fo politikale tau tolu e si ia ka ke ofi ke ngai palapare ma ko ni e hu wat ke ama mani ko e kaha uave mai tau pe pe uriri ufuka wike pe ai ngai me ko ia ka ko e ka tene ua sia taha ko to ape Okay. Lalo bito, PALOFESA ko tu ko pamalo la het he lava le ko ta proclama he ahoni. Fa malo atu ka tiki mo tol ko ta pe ko mo mamata mai proclama. O fato PALOFESA ta tok felong waki tili ha ko me he ni ta proclama ni politikale. ma lo pito si besta o fatu ki nusila Ia, o fato PALOFESA. Kainga ko lava ia ta proclama ko ia ahoni, TALANOA ko mo politikale. Ai na e fa ko atu pe mo PALOFESA inoke hu'akau. Pea ku whamalo la hea tō mō kau mahe tau prokalama, hange ko ia ku hoko mai mangahi whehu i pe mangahi tokoni ko tō pe ku mō whai mai. Te tau ngata hea tau prokalama he ahon, tau toki hoko atu, i he wiki kaha u, pea mo ki nau tolu ko ia, e kau quantitati tēnau lava o hū mai ke tau prokalama ko ia, i he wiki kaha u, pea ku taitai rei ki mō tolu, ke mō toki kau mai he ngahi prokalama ko ia, ngahi ongongo ki o atu pe, pe me hen pe mo fa malo la he tu ke tau ka sponsor malo apito ai ngai tokoni ko tau pe mo fai lava tokoni ai ka taha ngongoni ke lava ki o atu tau ngai proklama ko tau pe ai o ku mau fa o atu me heni hange ko ka taha ko ia South Pacific Loans fa malo la he tu start to bow ko ma South Pacific Loans ya fe ma no valu ngeau valu hiva valu te ke lava o mawai ha o tā ka te nau tolu, te nau lawa tokone ke te ko i hao whahinga whia mau, paanga whawa wawe, i he whika nai wha mo iga no walu ngeau, walu, hiwa walu, i he South Pacific Loans. Ko e tau wharekoloa wala i lotonuk alofa, ke i tūmoi lau, te ke lawa o whetu taki ki ai, i hao whahinga whia mau. Wala pe te ke lawa o whetu taki te ki nau tolu, whika telefoni ena ka ua fitu, tolu ni maono, telefoni ia i wharekoloa, peko walu ono ni ma tolu ono. Mga whaa ko ia, whetalo ki anga hala salo te, mo hala whata whehi, peko hanga at ko ia ki ofisi e tau mo pia building, i loto nuk alofa o ku iai ai wharekoloa wala ko ni, te raba mauai, ha whahinga wala pe, o ta tau pe ki whamiri, pia mo e whahinga wala ki he, ki a whahinga whia mau, te ke raba mau kotoa ia, pia mi he Page Fashion Store, pe peke tiki nau tolu kou teu ke whahoka o kātonga mari. Te ke lava ota ho wala pe me he Page Fashion Store. I he whahinga teunga mari pe te nau lava o atu ia ke tiki mo tolu. O hange koe ihi koe ko nau osi ave ho nau wala pe me he Page Fashion Store pe me loto nuka alofa. Whika telefoni ua fitu tolu ni maono pe valu ono ni ma tolu ono. Keke ngā tai ko tau live stream yo ke lele pe, te ke lava o whetu taki mai hao whahinga whia mau live stream i Nusilani, te mau lava tokoni atu ke tiki mau tolu, o ke mau wao atu ke whahinga whetu, pe ko hape ho whahinga kātoanga, koe Māori, koe birthday, koe graduation, o ape ke putu, te mau lava whahoko ni ma au, ki hao whetu taki mai i whika telefoni koe na, noa hiva whata hawal ni ma whata noa i telefoni whare, pete ke whetu taki mai he telefoni toto oga noa wata, ua noa nima, noa ono, noa fitu, ka mau tok whahoka te ngai service ko ia maau ka tau. Wharikai ko ia Seafood i Heaven's Kitchen, o kuke i tu mo lau, te ke lawa, whetu taki mai, ke te ki nau tolu nau tua sila ena, fitu taha F, o Portage Road, i loto ota huhu, pe ka telefoni niga noa ua, taha ua fitu, walu ono, hiva ono, ai koe ngata ia, ngahi tua kodoa pe, kulawa ke mau o atu miheni, whatanga pēna mo mau ha proklama lei i ahoni, tau toki whilongo aki.